muntu w'inyenyeri ufata abaturage agakubita nk'ukubita iriya nyenyeri ntago bayimuhereye gukubita abaturage ni itegeko ribaho niba kubisa ababyeyi babiri turi mu muhanda tuvugishije ukuri nga dukubita mwa abaturage mwe njyewe ndi umubyeyi w'abana babiri bihuriye ahangaha aribwo ngeze ahangaha niba utanga amakuru yo mu murenge wa Gatsata kuko tumerewe nabi. Nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye amahoro n'ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent. Mihigo niwe muntu wenyine wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho. Isaa 8:25 bishyira saa 8 n'igice z'amanywa kuri uyu wa gatanu ndi mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali aho abaturage bakoze igisa n'imyigaragambyo. Nta kindi cyabateye ibingo n'agahinda batewe nuko hari umuturage ruri muri restaurant ari gufata amafunguro hakaza imodoka ya polisi irimo abapolisi ndetse n'ufite inyenyeri bagafata igare rye yaraparitse ku muryango bakaripakira mu modoka yasohoka bwangu abaza impamvu igare rye barijyane kandi atari umunyonzi ahubwo yarahagaze ari gufata amafunguro ngo bakamwadukira bagahondagura ku buryo havanywa ari interi. Abaturage babonye ibi n'agahinda kenshi n'ikiniga bashyize amajwi yabo ejuru batabaza bagira bati yatangiranye guha yose wenda mpita nimuka kuko baraduhohotera. Ngeze aha mbona kariya kamodoka karakase gakatira ku mwana warutwaye umuntu ariko we nta nubwo ari we babonye yari yigendeye umuntu yanavuyeho. Bahise bafata umwana wari urimo kwirira hariya baramusanzamo bamwambura ibiryo nge nabirebaga nari ngeze aha kandi yariragaho bamwambuye ibiryo bye bahita bafata igare nta kintu cyariho na kimwe. Umwana bashije kubabwira ati ngewe ndazira iki ko ndi kugura ibiryo ndi kwirira aturi umunyonzi atase icyemeza ko ndi umunyonzi ni ikiye ko ngewe mfite ibiryo ndi kurya. Baramubwiye ngo ibyo biryo ngo bisige nari ngeza ariko bashije kubwira polisi uyu mwana musohoye mwaha niba ari we mwari mwirukankanye utwaye igare si uyu nguyu uwo mwawe wari utwaye igare amanukiye mu kayira kahariya hirya uyu mwana n'ibiryo bye yarabisohokanye mureke yirire. Barankubise mabe ngewe barankubise n'umupolisi umanutse ku modoka nkubise umugeri hano dore ngaha haracyanabyimbye ngaho ankubise umugeri nariko nubwo nkubise harabarenganura abaturage je simva aha ntabibonye. Umwana bamusohoyemo n'ibiryo bye bamwambika amapingu baramukubisa n'amapingu amaboko yayaciye nge namye mvuga nti niyo napfa ariko mpfiye mvuga. Uwo mwana se koko yatwaraga abantu ntago tubizi yarari muri restaurant ari umunyonzi yaravuye kuri sako yaravuye kubikuza amafaranga kuri sako ntago ari umunyonzi rero agiye muri restaurant agiye kurya babaraje aho bagafashe uwari utwaye umuntu arabacitse ahubwo bafata uwari uri kurya bafata igare riparitse kandi igare nta musego ryari ririho nese igare twara baramujyanye numva bamujyanye igikondo. Aba baraje bafata igare ryari rara ku rubaraza bafashe igare ryari rara ku rubaraza wari uri imbere ari kurya asohotse yirukanka afata igare arifata intebe kuri bagaje inyuma baramufasha bamukubisa hasi baramukandagira agenda ari kuruka amaraso ahantu hose bamushyize mu kamodoka kaba karamupakiye karamujyanye bose mutubere umuvugizi mudukore bamujyanye ku Muhima. Polisi y'u Rwanda ikeneye amafunzo polisi y'u Rwanda ikeneye amafunzo ntabwo ibi bintu barimo bakora ari byo wagira ngo si abapolisi ntabwo batojwe nta myitozo bafite bariya n'abazimu barimo barica abantu ahubwo bariya buriya n'ubwicanyi bukomeye cyane. Umuntu w'umubyeyi kandi hano abantu ukuntu bangize bankubise umugeri w'ipfundiko reba ukuntu bangize hano reba umugeri bankubise hano ndi kuvugira uriya muhungu ntabwo uriya muhungu ari umunyonzi umurenge wa Gatsata kurya reba ukuntu bangize uyu murenge wa Gatsata tugomba gushaka ubuvugizi kuko niba habamo n'amakosa nta muntu w'inyenyeri ufata abaturage agakubita nk'ukubita
iriya nyenyeri ntabwo bayimuhereye gukubita abaturage, ni itegeko ribaho. Niba kubisa ababyeyi babiri turi mu muhanda tuvugishije ukuri ngo dukubite mwe abaturage mwe, twe ntabwo tunyonga ariko tuvuze ibyo tubonye. Niba tuvuze ibyo tubonye dukubita gute? Uretse gatoya natwe tunyonga bivuze yuko bazatwicira mu muhanda twigendera gutya gusa. Twebwe ntabwo twiba, dutunzwe n'ubunyonzi, ariko usanga batugirira nabi, badukorera urugomo. N'urugomo batugirira. Ubwo twahageraga bamwe mu bapolisi babanje kudushyiraho igitutu badusaba gufunga kamera ngo ntidutari iyi nkuru, ngo kuko bidakwiye ko tubishyira ahagaragara. Mbese gukora inkuru ni kibazo? Wabyakira ndi uburenganzira. Kuri tere ndasaba uburenganzira. Twagiye muri iyi resitora kugira ngo tumenye nimba koko uyu wakubiswe akajyanwa n'imodoka y'umurenge wa Gatsata yaba yakubitiwe muri iyi resitora. Ibi nabyo bishimangirwa na nyiri iyi resitora mu majwi ye, yagize ati: araje ari kurya, barangije baraza baraparika, ari kurya agejejemo hagati n'ibiryo bitaye hariya muri resitora. Baramusohoye, babafashe igare rye bagiye kuryuriza, ararifata aravuga ati nkanjye muranjyana hehe ko nivire kuri sako kubikuza amafaranga. Kuri sako arangije abapolisi baranga baramukubita bamukurura hasi. Ndababwira ati njese kuki mumujyana mutabaje kuma amafaranga yanjye ya konsomye, urabona biri bende gute? Naje kumanaje gushaka amafaranga, ntago naje kumanaje kugabura kugira ngo simbona amafaranga. Bamutwaye batamaye amafaranga yanjye ya konsomye. Niba yansubize rero kugira ngo nanjye mbone ukuntu ntera imbere. Murakoze. Yaramaze konsoma 1,100. Ubwo polisi yabonaga turimo kuvugana n'abaturage, iri gare baripakiye hejuru mu modoka, bahise batsiye imodoka ya polisi n'igare bari bapakiye, ubundi bafumyamo barigendera, birinda kugira icyo badutangariza. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera, yatubwiye ko tumwoherereza ubutumwa bugufi kubera ko ari mu nama. Tumwoherereje ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, yari atari yagira icyo dusubiza kuri iki kibazo. Turacyagerageza kuvugana na polisi kugira ngo batubwire ingamba bagiye gufata ku myitwarire nk'iyi, ndetse no gukomeza guhuragura abanyonzi nk'uko nabo ubwabo babyivugira, nimba ari wo muti waba uhamye wo gukemura ikibazo abanyonzi bavuga ko bakomeje gukubitwa na polisi umunsi ku wundi. Ubwo baragira icyo badutangariza n'icyo bagiye gukora kuri iki kibazo, tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha. Nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye amahoro n'ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent, gitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wenyine wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho kuva kimaze gushingwa mu mwaka wa 2012. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza aratugezaho inkuru irambuye. Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka wa 2020. Ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo nicyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Foundation Tor Halvorsen. Mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi rya Amerika, Tor Halvorsen aragira ati: akoresheje umuziki n'ubugeni, Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi, avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame. Ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri nibwo yazize. Ati Human Rights Foundation itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Uwituze niwe uhagarariye. Mu izina rya Fondation KMP twishimye cyane, byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya Fondation ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye, ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntago byarangirira ahangaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nkemurampaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneyeho gushima mbikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi
turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icya nyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose yindi izaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu. Igihembo cyitiriwe Václav Havel wari umuhanzi, umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Sylvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo cyahawe aba ari bo bose baharanira amahoro. Icyo nabivugaho cya mbere ni uko ni ibintu byo kwishimira, kuko ni umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda ni uko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nk'uko mbivuze, hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuye he kandi yari ameze atya. Ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose, iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Igikomeye kiruta byose rero njye navuga ni uko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose. Urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubona nk'abanyarwanda. Igihembo cyitiriwe Václav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri, Badiou Kau ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38,000. Abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Oslo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. U Rwanda rurasaba ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere iteganyijwe mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bundi ku cyumweru tariki ya 20 y'uku kwezi kwa 9 yigizwayo, ikazabera ikindi gihe kandi ku ikoranabuhanga ry'amashusho video conference kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ibaruwa yavuye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ku ruhande rw'u Rwanda igaragaza ko u Rwanda rusangiye inama ikwiye kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video rizwi nka video conference mu rurimi rw'igifaransa. Iyi baruwa ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twabonyeho kopi yandikiwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 17 z'uku kwezi. Mu gika cyayo cya kabiri, u Rwanda ruvuga ko rwanyuzwe n'ubutumire ndetse ko rwashimye ingingo zari ziteganyijwe kwigwaho kubera uburemere bwazo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifuza ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yazakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya video ku matariki yazumvikanwaho n'abarebwa n'iyi nama. U Rwanda ruvuga ko hagendewe ku miterere y'uko icyorezo cya virusi ya corona gihagaze ubu, inama y'imbonankubone yazakorwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. Ku nshuro ya mbere iyi nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yatumijwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, yari iteganyijwe hagati ya tariki 9 na 13 z'uku kwezi, ikabera mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nama yaje gusubikwa nyuma y'uko bimwe mu bihugu byayitumiwemo bigaragaje ko bitazayitabira kubera impamvu zinyuranye. Avuga ku isubikwa ry'iyi nama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Marine Tumba Nzeza yavuze ko bamwe mu bategetsi bagaragaje ko bataboneka kuko biteguraga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yabaye ku itariki 15 z'uku kwezi. Perezida Felix Tshisekedi yatumiye abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Angola, Uburundi ndetse na Uganda. Inama ya mbere yasubitswe mu gihe amatsinda agizwe n'inzobere n'abandi bakozi ba bimwe mu bihugu bari bamaze kugera mu mujyi wa Goma uretse ab'igihugu cy'u Burundi. Kuri iyi nshuro nabwo bimwe mu bihugu byari byamaze kohereza abo gutegurira abakuru b'ibihugu byabo. Aha twavuga nka Uganda yamaze kwemeza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni azitabiriye inama yo ku itariki 20 z'uku kwezi, ndetse ambasaderi wayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo James Mbahimba yemeje ko itsinda ry'abanya-Uganda ryageze Goma guhera ku itariki 16 z'uku kwezi. Ku ngengabihe y'inama byari biteganyijwe ko ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byatumiwe bahura kuri uyu wa gatanu. Perezida Felix Tshisekedi yari yatumije iyi nama kugira ngo aganire na bagenzi be ku ngingo zirimo y'umutekano w'akarere, ubucuruzi n'ubuhahirane, ubukungu n'icyorezo cya virusi ya corona. Muri rusange umubano wa bimwe muri ibi bihugu ntiwifashe neza, ndetse imibanire y'igihugu n'ikindi irasa nk'itera urwikekwe no kwishishanya hagati yabyo.
Mu gihe u Rwanda na Uganda bimaze imyaka isaga 2 bidacana uwaka, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifitanye umubano mwiza n'ibi bihugu byombi ndetse igaragaza ubushake bwo kubyunga. Mu mwaka ushize, Perezida Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Uganda ndetse ambasaderi wa Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko iyo hatabaho icyorezo cya virusi ya corona, Perezida Museveni nawe aba yarasuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere bavuga ko haba hakiri kare ngo Perezida w'u Burundi n'uw'u Rwanda bahure kandi baganire nta mbebya, mu gihe Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aherutse kwerura ko u Rwanda ari umwanzi w'u Burundi ndetse ko u Burundi butabana n'indyarya. Hari n'abasanga ariko iyi nama ishobora kuba uburyo bwiza bwo kuzahura umubano hagati y'ibihugu bishyamiranye, ikaba yanatanga umurongo uganisha ku iherezo ry'imvururu n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, indiriya myinshi mu mitwe yitwaje intwari ikomoka mu bihugu by'u Rwanda nka FDLR, LRA yo muri Uganda n'inyeshyamba zo mu Burundi. Ni inama kandi ishobora kugaragaza umurongo wa politiki n'aca amarenga y'icyerekezo cya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi utahiwe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka utaha, asimbuye Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ntibiramenyekana neza niba iyi nama yari iteganyijwe kuri wa gatandatu ku itariki 20 ishobora kuba u Rwanda rudahari cyangwa isubikwa ikazaba mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko u Rwanda rwabyifuje.